បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ហើយនិង Facebook ថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន promotion ពិសេសអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ណែនាំឲ្យស្គាល់សភៅជ្រើសរើសវេលាសភៅជ្រើសរើសវេលានេះគឺជាសភៅដែលបង្រៀនយើងច្រើនអំពីធាតុហើយនិងស័ក្តិណាដែលឆុងគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចេះជ្រើសរើសវេលាគឺយើងត្រូវមើលថាតើធាតុណាឆុងជាមួយធាតុណាអាហ្នឹងយើងនៅក្នុងប្រតិទិន 10000 ឆ្នាំយើងត្រូវខ្វែងវាចោលដោយសារការជ្រើសរើសវេលាឧទាហរណ៍យើងរើសឆ្នាំហ្នឹងហើយឆ្នាំហ្នឹងជាឆ្នាំម្សាញ់អញ្ចឹងខែកោយើងមិនបាច់មើលទេយើងមិនបាច់យកហ្មងហើយដល់ពេលយើងរើសបានខែដែលល្អគឺយើងយកខែហ្នឹងយកមកខ្វែងអញ្ចឹងដើម្បីខ្វែងយើងមើលសភៅហ្នឹងសភៅជ្រើសរើសវេលានេះគឺយើងមើលថាថ្ងៃហ្នឹងធាតុលោហៈដកអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃដែលមានឈើដកគឺយើងឆុងចោលពីព្រោះវាឆុងថ្ងៃលោហៈហើយនឹងឈើឆុងគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងក្បួននេះគឺយើងប្រាប់ទាំងអស់តាំងពីធាតុស័ក្តិទាំង12ធាតុទាំង10ហើយនឹងក្បួនជ្រើសរើសវេលាតាមក្បួនមន្ត្រីទាំង12អញ្ចឹងក្បួននេះគឺជាក្បួនបាត់ស៊ឺរបស់ចិនហៅថាជាច្បាប់ធម្មជាតិដែលយើងវិភាគទៅលើបង្គំធាតុនិងធាតុប៉ះពាល់គ្នាមួយណាល្អមួយណាមិនល្អបើសិនជាធាតុនឹងប៉ះគ្នាទៅល្អគេយកថ្ងៃល្អហ្នឹងហើយយកថ្ងៃហ្នឹងល្អហើយបើសិនជាសត្វប៉ះគ្នាក៏យើងអត់យកដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងសភៅហ្នឹងគឺណែនាំឲ្យស្គាល់អំពីរបៀបជ្រើសរើសវេលារបៀបមើលឆ្នាំមើលខែណាដែលឆុងហើយនឹងមើលម៉ោងណាម៉ោងឆុងហើយនៅក្នុងម៉ោងគឺយើងអាចដឹងថាបើថ្ងៃនឹងភ្លើងបូកអញ្ចឹងម៉ោងវាមានស្តង់ដាររបស់វាគឺម៉ោងកណ្ដាលយប់ម៉ោងជូតឆ្លូវខាលថោះហ្នឹងគឺមានបញ្យលអំពីម៉ោងដែលល្អមិនល្អដែរហើយបើយើងរើសវេលាបានមានន័យថាយើងចេះច្រើនដោយសារមើលសភៅនេះអញ្ចឹងសភៅនៅក្នុងនេះគឺជាក្បួនសម្រាប់យកទៅរើសវេលាយើងអត់អាចចាំអស់ទេសូម្បីតែខ្ញុំជាគ្រូជាអ្នកសរសេរអាហ្នឹងក៏ចាំអត់អស់ដែរដោយសារបង្គំច្រើនពេកស័ក្តិទាំង12បង្គំគ្នាទៅវាបំបែកទៅជាច្រើនទម្រង់នៃផលប៉ះពាល់ហើយធាតុចឹងដែរធាតុឈើមួយវាត្រូវជួបភ្លើងត្រូវជួបទឹកត្រូវជួបដីត្រូវជួបឈើលោហៈអីគ្រប់មុខអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃឈើថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃឈើហើយនៅក្នុងខែហ្នឹងគឺជាខែរកាអញ្ចឹងខែរកាមានលោហៈដកអញ្ចឹងលោហៈដកជាមួយឈើវាឆុងគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវស្វែងយល់អំពីលៀបហើយនឹងឆុងនៅក្នុងសភៅហ្នឹងហើយយើងអត់អាចចាំអស់សភៅបាទហើយសភៅមួយទៀតគឺសភៅមើលទេពកោសល្យទាំង10នេះគឺជាបង្គំនៃធាតុដែរកាលណាធាតុបង្គំជាមួយនឹងធាតុបង្កើតបានទៅជាទេពកោសល្យទៅជាសមត្ថភាពមួយដែលយើងប្រកែកខាងអីអញ្ចឹងយើងអាចមើលតារាងរាសីយើងបានដោយយើងមើលនៅក្នុងនេះគឺទេពកោសល្យរបស់មនុស្សយើងមាន10ប្រភេទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះមាន8ប្រភេទអ្នកដែលប្រកែកខ្លាំងគឺភាគរយ 100% 80 90អីហ្នឹងគឺយើងមើលសមត្ថភាពយើងនៅក្នុងហ្នឹងកាលណាសមត្ថភាពយើងប្រកែកអីយើងធ្វើការងារហ្នឹងទៅហើយសភៅមួយទៀតគឺសភៅប្រតិទិន 10000 ឆ្នាំសភៅប្រតិទិន 10000 ឆ្នាំនេះគឺជាសភៅដែលយើងមើលថាតើនៅក្នុងឆ្នាំ2040ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈតើជាថ្ងៃអីធាតុអីសត្វអីអញ្ចឹងវាមានយើងអាចរើសនៅក្នុងឆ្នាំដែលយើងកើតពីព្រោះវាសរសេរនៅក្នុងឆ្នាំ1936ទៅដល់2092អញ្ចឹងសភៅនេះគឺដូចជាសភៅរបស់លោកស៊ីនកុកដែរប៉ុន្តែរបស់លោកស៊ីនកុកសរសេរឆ្នាំក្រោមហើយយើងសរសេររហូតទៅដល់ឆ្នាំ2092ហើយចំណែកសភៅមួយនេះទៀតគឺជាសភៅខួយហ្នឹងគឺយើងអត់ដឹងថ្ងៃកើតខែកើតទេម៉ោងកើតយើងអត់ដឹងដែរយើងនៅតែចាំបានថាឪពុកយើងប្រាប់ថាយើងកើតឆ្នាំរោងជូតឆ្លូវខាលថាអីចឹង
anh nâng cứ sầm rập gió màu mưa lệ khui bây giờ đăng lệ khui là bao nhiêu cao đăng nông trăm ná phết sấy rồi phết pro cứ dương bạc mở ô tiêu tha khui lệ mùi nâng tao chả đặc dương nhang mách tao sầm mặt tập hiệp dương nâng nhang mách tụm nhẹ tụm nón sai ha ca nghe dương nặng nát nhang mách cứ dương mưa tạm này ní chỉ là tiêu khó bọc khui lệ của mùi chẳng khui lệ của muối nó không khui lệ của muối nó cứ miên sế tư lõ hay là tư mình lõ rồi mẹ bom vốn vô từ hiệp phong suy rồi mưa bao kre rồi bao dương ấy nó không nó cứ miên tư lõ miên tư mình lõ bốn đại dương ai vô tới mưa trắng cái xây bàn dương ở trong bạch phá khai khai cho năm còn đó đấy dương plek màu khai vẫn thấy dương miên cho năm cao trong những đăng lịch khui cứ đăng trở đặc bao nhiêu lọ tận á mình lọ tận à còn miền pháp này rồi nè chẳng sập hư tầng buôn các bạn lắm cứ nhom lụa chún nó còn về bồn ẩm tụng ní bồn trùng bẩn ní cứ nhom lụa bấy thải mùi hay mà các bá học sập tờ lá chẳng bay các bạn lắm vừa mà nói chiến trong nhom thải mà các bạn những buôn các bạn ấy nhom cực tại bay các bạn thì sập hư ní xong dùng điệp phong đá cứ chưa sập hư đại cái dòng bàn ra xe du hái cao pi năm pi pon mà phải pí rồi mà đào lấy nước trong xe bàn chờ đấy cầm lá chui ní sập hư đại cái dòng bàn đi trong lớn hay reference rồi bọc lắm cứ sập hư bò lục trồi giáp lục xin cọc hay lục cù khang ở tài bàn ấy chỉ đám cứ hay sập hư ní chơi cái này tôi mới mà mùi thịt bấy đấy mà có lô tiết cứ là tẹt còn nhầm chẳng ở còn nhầm có phong tài vô từ điên này chẳng bằng phong ai chiêu sập hư cục và phê bán nước không thay bồn trong bẩn ấy cứ nhầm lụ buồn các bán nhầm lụ buồn bay các bán nhầm chun mà các bạn hay mong con ai chơi rơ đó mưa từ không ở tráng sập hư bao nhóm ấy trở lại sập hư buồn các bạn vô mùi nhá bàn tay nhầm cực tập bay các bạn thế mà các bạn học sập là và trong áo cuốn và chụp lửa